BLRB lapen Pakistan along kachepachong okchumpran asong do anaphan longle along pangboisi pip edjipu deputy Prime Minister Narendra Modi kaningje sonsi India armu oksotum Pakistan aderarlo ludamsi okchumpran asong kachepachong aboha long tengkengdamlo. Ahok kedam tangjang mini phaing korahini ani pahalgam along kijui kelang ning kacheparong atumaphan thangnat adaya bipinten bang kora trok atumaphan okchumpran asong atum apran armudetlo lasofi PM Modi ani kipung pensi BLRB lapen okchumpran asong aphan longle duk pen pangbuisi longle piblab jipu ningje ponlo lasoka ningje pon ateng pen pahalgam along adai ka be atumaphan apran karmudbek okchumpran asong atumaphan kiri chepaduk ponsi kedamtang aruni phai troxy ajojorlo porphai sipen isira chitim aporangbong operation sindoor pomen irponsi Pakistan along kachepa chonga boha long sirkep adim tengkengdamlo Pakistan occupied Kashmir ki hekpen POK habar along Jasimet Laskar e Taiba ki hekpen LEP JSE Muhammad ki hekpen JEM lapen Hizbul Mujahidin atum kachepa chonga boha bangke bangso katengkengdam ahut inje pon thanglo lapen bangso ahut bang proxy kep okchumpran asong atum apran damnang lokusi thanpon 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Colonel Sophia Query Sipen ke thanpon ating kedam tang thereponi phaing korahini ani pahalgam along adai kabe araraphan apran karmut alar kachi huijia phansi operation sindurasai dengponlo bangso hut palong sirkep okchumpran asong kachepa chonga bha bangke thangnulong etlo kedam tang ningkan thomke pen Pakistan atum okchumpran asong aphan ke pangring bom ajok hala bangso dimalong okchumpran asong atum aphai nang chan bomlo Labangso Operation Sindoor asai ke dengpon Japan Colonel Sophia Query Silapen Wing Commander Romika Singh Banghini Swarlo Atumpen Japonsi Okchumpran asong aphan minute inkora pho apor ansi pahalgam along adaika be bankora truck atum alar huite kanglonglo Careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. National Desk Report, KTV News.